Pastor who came with the group, we thank you so much. Ndagushimiye ku ijambo utanze Imana iguha umugisha. Thank you for the word. God bless you. Welcome. Data ndaguhimbaje kubw'icyubahiro cyawe cyinshi kandi ndagushimiye kuri aha hantu, ndagushimiye ko uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ndagushimiye ko umwuka wera ari aha hantu kandi ndagushimiye ko ubwiza bwawe buri aha hantu. Kristo wanesheje urupfu na kuzimu. Ndagushimiye ko aba bose ugiye kuganira nabo. Ndemera ukoresha ubwenge bwanjye, ukoresha umubiri wanjye, ukoresha ururimi rwanjye, ukoresha ubushobozi butandukanye wampaye kugira ngo itorero wacunguye rishobore kwiga ijambo ryawe, kandi bikomejwe n'umwuka wera akomeze kumurikira ibitekerezo bya buri wese n'ubwenge bwa buri wese kugira ngo yumve mu rwego rwe, cyane cyane ashyire mu bikorwa. Shyirwa hejuru kuko urabikwiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusoma Abaefeso basubiremo, none ngiye gusoma mu Giswahili. Going to read Ephesians, and I'm going to do that in Swahili. Igice cya mbere kuva ku murongo wa 3 ndageza ku murongo wa 14. Chapter 1, verse 1 up to 14. Atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki katika baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotangulia katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. 6. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunaona ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alitudhihirishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumulisha vitu vyote katika yeye, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. 11. Na ndani yake nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. 12. Na sisi katika huyo tumepata kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kuwekea Kristo tumaini letu. 13. Nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mumekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. 14. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Amen. Imigisha yo mu mwuka niyo dukomeza kuvugaho, bimwe mwene data yabivuze. Reverend Bishop, Imana imuhe cyane. Reka manze mvuge. Yes, go ahead guys. Spiritual blessings is what we got to talk about, as what the bishop has been speaking about. Reka manze mvuge ijambo umugisha. Esubundi umugisha ni iki? What is the blessing? Let me ask that. Kuko uhura n'umuntu avuga ngo Imana iguhe umugisha. Because you meet a person and say, God bless you. Cyangwa bakavuga ngo runaka Imana yamuhaye umugisha. Or they will say, the person, God blessed him. Abona yabyibushye cyane bati muri iyi minsi afite umugisha. And then when he gets fat, they say he's blessed. Ayambara neza bati Imana yamuhaye umugisha. And when he puts new clothes, God blessed him. Ashaka neza bati Imana yamuhaye umugisha. When he got good marriage, God blessed him. Ni ukuri. All of that, it is true. Ariko umugisha ni iki? But what is the blessing? Umugisha, a blessing, ni ikintu umuntu aronka. It is something a person gets, yaba yagikoreye cyangwa atagikoreye, whether he worked for it or not. ariko kikaba cyiza. But then it becomes good. Amen. Amen. Mango umugisha ni ikintu umuntu aronka. It is something that a person gets, cyiza, good, yagikoreye, whether he worked for it cyangwa atagikoreye, or did not. Turumvikanyira? Are we together? Amen. Amen. Niyo mpamvu cyitwa umugisha. That's it's
It's called blessing. ikindi And another thing, iyo tuvuga umugisha tuba tuvuga icyiza umuntu yaturwaho. when we speak a blessing, we speak about a good confession upon somebody. Amen. Amen. cyangwa mu yandi magambo amagambo meza umuntu avugwaho abwirwa In other- abwira uwundi. In other words, the good words that we speak or spoken to, niyo baraka cyangwa kubariki. that's blessing or be blessed. Yes. iyo mvuga amagambo meza ku mwana wanjye When I speak good words over my mba child, ndimo kumuha umugisha. I'm blessing my child. mbere y'uko muha umugabane, mbere y'uko muha umunani, Before I give him the share, the inheritance, amagambo meza mwaturaho, the good word I confess over inama that child, nziza mugira, the good counsel and advice, ni umugisha. it is a blessing. Haleluya. Amen. hanyuma hari resulta tubona rero. Then there is this result we get. yego ashobora kutabyumvira, He might be a little bit disobedient, ariko ubyumviye but he who obeys it, abona he gets umusaruro uva muri wa mugisha twamwatuyeho twamubwiye. the result of the blessing we confessed over him. utabyumviye And nawe he who disobeys, acukubiri na wa mugisha, he goes apart with that ariko blessing. umugisha we urahari. But the blessing is there. Amen. Amen. Yes. uba uhari. It is there. Haleluya. Amen. ikindi nababwiye ngo umugisha dushobora kuwubona tuwukoreye Another thing I said, blessing, we can find it whether we worked for it cyangwa tutawukoreye. or did not work for it. nimwumve rero, Listen now. umugisha dukorera The blessing we work for, ni umugisha bavuga ngo ni benediction avec condition. it is the blessing with a With a condition. condition, très bien, avec condition. It is a blessing with a condition. kuvuga kubera ko ari umugisha ugira icyo usaba, Now, because it is a blessing that requires icyo gihe something, ntituwusengera, we don't pray for it, ahubwo dusaba ubwenge, but then we pray for wisdom n'imbaraga, and power kuko Imana yamaze kubiduhera ubushobozi. because God gave us the Hanyuma audacity for tugatera it. intambwe yo kubikora. And then you step to do it. Oh, jamani, haleluya. Amen. Reka mfate urugero. Let me give you an example. ubundi reka mbabwira, amafaranga ntasengerwa. Money is something you can never pray for. amafaranga arakorerwa. Money, you work for it. ni ihame ryo gukorera amafaranga, It is a principle to work for money. ariko ntuyasengera. But you don't pray for money. Reka mvuge uburyo utayasengera. Let me tell you how you don't pray for money. wasenga ngo amafaranga atibuka ava mu ijuru, You can never pray for money to come from heaven and cyangwa fall ngo down. usenge ngo Imana ngo umuntu ngo ati inoti y'igihumbi nawe uyitoragura. Or pray God somebody should lose or lost ntabwo bishoboka. 1,000. uzirirwa wirukanka mu muhanda ubure n'umwe wataye inoti You y'ijana, will run all day in the road and you will never find even 100. ariko wasenze. But you prayed for it. ariko icyo ugomba gukora ni iki? But what should you do? ugomba gusenga, You gotta pray. ugatera And then intambwe you step forward yo kujya gukora. to work. haleluya. Amen. tugeze kujya gutarama ahantu Kimisagara, Somewhere we went to worship in Chimisagara. tugenda tuvuye Kicukiro n'amaguru. We are from Chichukiro with walking on twari feet. kumwe na alarme, nge nari ndi muri Come to Jesus. We were with alums. I was in a Come to Hari Jesus indirimbo ministry. mwarimbye ya alarme nziza, Imana ibaho umugisha This is the cyane. song of alums. Alums sang. muza ahantu itangirira. You know where it Iyo started? ndirimbo abisi bose nibapfukame bakuramye, muzayihera. Do you know where it starts? Très bien. indirimbo twarayiririmbye karahava. We sang that song a lot. indirimbo z'umwimerere. The song of originality Yes, zifite inspiration ikomeye. with a very great inspiration. Ihangana pani zizu duce bari mu kugira turesha gutya. Not this half song. I'm sorry, ako nakari gaciye. Tugeze Kimisagara, When we got there, hatike twari dufite isitugaruro kuko twari twagiye n'ibirenge. we didn't have enough transport because we walked on our feet. Icyifuzo twari dufite rero ni ukubona amafaranga azatugarura mu gitondo kuko twari turimo n'abantu bagomba kujya gukora mu gitondo. Now, our request was to get money that will bring us back. Biba byiza turanezerwa tangira kubyina igisirimbo. So we sang, we started dancing. Ntabwo z'umuntu amafaranga yakuye mu mufuka aragwa. And I know nobody that the money fell from his pocket and fall down. Are we together? Are we together? Ndayikoresha mu muriro. Noneho
arayabona Now, one of us saw the money because he fell down from the pocket. yahise yirukankira kuyatora And he ran and picked the money. hanyuma aratubwira ngo imana ishimwe ngo itanze tike And then he said, thank God, God has given us the transport. eskereyelema Really? imana yari iduhaye tike Honestly, was God giving us the ni transport? umuntu ugenda yari yashyizeho nabi ngo asimbuke ari kubyina aratakara It was- icyo twagombaga gukora kwari ukubaza ngo se ninde wataye amafaranga It was a man who accidentally lost his money. We should ask who lost your money. ariko ntabwo kwari ukwihutira kuyabika ngo imana ishimwe iduhaye tike But it wasn't to put it in our pocket and say, God, thank you, you gave us the transport. donc hari imigisha tubona avec condition There are blessings we receive with condition. nko kubyara c'est avec condition With like giving birth, it is with kubaka condition. inzu c'est avec condition Building a house with a condition. ntabwo waba utarashaka ngo ujye ku musozi w'amasengesho uvuga ngo mana ndashaka umwana no You can never be single and go to a mountain You have and say, to be God, married. you gotta marry first. Tegerezwa gushaka. hari n'igihe imana ishobora kukubwira ukiri ingaragu ikavuga ngo nguhaye umugisha w'urubyaro God can even tell you while you're single, I'm giving you children. uko ni uko That is a true. God has ariko said it. ntabwo wagenda ngo wicare ngo ngewe imana yampaye umugisha w'urubyaro none ndategereje And you can say, God blessed me with children, so I'm waiting for them. uzategereza impanda irindi You will wait until the trumpet is blown. urubyaro utararubona You will never find the kandi children. ukomeze wishyuze And then you will ask God ntabwo fulfill. uzabona. And you find inzira nothing. y'uwo mugisha ni The ukubaka way to that blessing, it is marriage. haleluya Hallelujah. imigisha rero idafite ibyo isaba sans condition The blessings without condition. ni iyi turimo twiga ariyo migisha It's y'ubumana what we're studying which belongs to God. ni imigisha tutakoreye We didn't work for them. ni imigisha idasaba ubwenge bwacu It doesn't require our ni imigisha understanding. itarasabye It ubuhanga didn't bwacu ask our ni power. imigisha itarasabye ubwiza bwacu Nor did it require ni our imigisha glory. itarasabye inkomoko Nor our inheritance. ahubwo But fondasiyo the yayo foundations of ni it, urukundo it is the love of God. narababwiye ngo ni imigisha idasumbanye Told you yesterday there are blessings that are not unequally. ariko iyi yindi yose isumbanya abantu But the other blessings, they put us into the standard. uzareba umuntu araza yaparika benze hariya A person park a Mercedes Benz there, nubwo aribwo bwa mbere tumubonye and then it's the first time to see the person. igikoko cy'imodoka hariya kijipe yagiparika A very great Jeep outside there. ntituzi ko akijijwe We don't know if he's saved. ntituzi ko aharitse We don't know if he has two women. We don't know if he slept in the tavern. urukokore bagahita bamuhanahana And then the bakamwicaza ushers brings him there. bicaje igikoko cy'imodoka They actually give a seat to a Mercedes Benz. And that's how it is. kandi haleluya Amen. kabaho n'urundi rugero rutoya Let me give you another example as we pass it. nigeze kujya mu mahugurwa bantumiye hariya mu mujyi I went one time there in town kuri to ebere rimwe hari abantu bahaza Abera, if you know that church. ngenda nambaye simple ishati yoroheje nta natebeje I went with simple, with just a t-shirt. ariko mfite invitation yabo But I had their invitation. ngo banyakire hariya bahita banyicaza hariya inyuma And when they got me out there, they gave me a seat out there kuri ziriya ntebe za fomu on the zibona izi zindi araza gutya back seat abariho chairs. banyicaza ndiga ndataha ndabireba aha okay So there, ndabibonye amahugurwa ari iminsi 3 it was for 3 days. umunsi wa kabiri The second day, umva nkubitamo ikoti nkubitamo karavati put a suit and a tie on it. aremera mfata agenda And then I took the agenda. yes Yeah. igitabo ndagifata I took the book. urumva ni wa wundi umwe It was just me, the first ntabwo one. nari naraye mvutse I wasn't born the other day. hinguka hariya n'ikoti na karavati So when I got there with the suit and the tie, banyakiriye hejuru bahita they banyicaza welcomed me and put me on the first seat. icyo gihe narabyibaje mwumve ndacyabyibuka hari nko mu bihumbi 2000 n'akangahe It was in 2000. noneho ndibaza ese ikiremereye ni iki So I asked myself, what is heavy? agaciro k'umuntu Is cyangwa it- ni agaciro k'ibyo dufite Is it my validations cyangwa ni or what I agaciro have? k'abo turi bo Not of who we are. Ese icyo nashoboye kumenya So what I understood, sisitemu y'isi the system of this world, ntabwo ireba agaciro imana yaduhaye it doesn't look at the value that ireba God gave agaciro you, k'ibyo dufite but the value of what we ariko possess. imana
imana But God, ntabwo iturebera mu gaciro k'ibyo He dutunze, doesn't look us in what we iturebera mu possess, gaciro but He yaduhaye, looks us in the value He gave iturebera mu us, gaciro in k'ubumana. the value of Nimwumve godliness. dufite agaciro Feel that you've got isi value, itazi, that the world doesn't know, tugendana, that you walk with, tudashobora kwamburwa n'uwo and ari that we wese. nobody can snatch away. Lala usinzie, Sleep and rest. tembea ukiwa kabisa, Walk boldly, maana una thamani machoni mwa because Bwana. you are the valuable in the eyes of God. Hallelujah. Amen. Mungu iyi migisha rero twahawe, It means these blessings we ntabwo receive, God never gave it to us because of who we are kubera ibyo or dutunze, because of the things we possess, ahubwo yayiduhaye but it was given to us ko twaremwe mu shusho yayo, because we were created in His kubera image, agaciro k'ubumana dufite. because of the validation of Nicyo God. cyatumye iduha iyi migisha. He gave us these blessings. Amen. Amen. Ari ni imigisha tudakorera, We don't work for ni them. imigisha tutakorera. We never worked for them. Umugabo witwa Rushidi, Certain man called Rushme umuyahudi, is a Jewish man. yanditse igitabo cyitwa ngo ni Les Controverses Sataniques. He wrote a book, The Controversy of Satan. Yes. Avuga imikorere y'uburyo amadini amwe nk'ubuhindi, abayisilamu ari amadini mu by'ukuri atari amadini ya gikirisitu, ahubwo ari amadini asenga ibigirwamana. Spoke about how some religion are not Christianity, but they worship idols. Kuko yari ari mu buhindi, yarahawe ubwenegihugu bw'ubuhindi. Because he was in India with the citizen of India, Baramuhamagara baramubwira ngo vuguruza iki gitabo wanditse. they say you should change this book that you wrote. Nutakivuguruza, If you don't change it, kwaka ubwenegihugu we'll twaguhaye. snatch away the citizenship given to you. Arababwira ngo ntacyo mvuguruza. And he said, I'm not changing it. Nubwo mwanyaka ubwenegihugu bw'ubuhindi, Even if you take away the citizenship, mfite ubwenegihugu mudashobora I've got kunyambura. the citizenship that no man can take away. Ndi umuyuda. I am a Jew. Mfite ubwenegihugu mudashobora. I've got a citizenship no man Ariko mwabyumvise can cyane. take away. Nimwumve, hari agaciro, hari ubwenegihugu dufite. There is a citizenship that we Tutamburwa have n'ibihe, that times tudapimirwa can never ku bihe. take. Oh, hallelujah. Hallelujah. Reka mvuge aho nari ngeze ejo kugira ngo Let's start from where we left yesterday. ibyo ntahana ngira ibyo mvuga. Ejo Yesterday, basozereje ku byo bishop yavuze byo kuba abana b'Imana. we stopped on what Bishop Ejo spoke, narababwiye ngo children of God. isano ikomeye tugirana n'Imana Told you the great relationship we've got with God. nuko turi abana bayo, We are His children. kandi nta watwambura kuba abana And b'Imana. nobody can take that away. N'ibihe ntibyatwambura kuba abana b'Imana, Times cannot. na Satani ntiyatwambura kuba abana b'Imana. Satan cannot. Narababwiye ngo nkeretse wowe wenyine, I ni said wowe unless you wabyiyambura. alone can do Umunsi that. wahakana kutagikijijwe, The day you can icyo denounce gihe that you uba no longer uhakanye serve. kutakibaye umwana You w'Imana. have denounced your Ariko citizenship. bw'ibihe, But times, abantu, ubukene, Poverty, indwara, sickness, gusekwa laughter, ntibishobora kutwambura kuba abana can b'Imana. never take that away. Ntabwo bishoboka. Can never. Iki kintu nkibagiriyemo inama, ntuzongere kugenda ubebera. Don't go, the way, don't go slow. Uri umwana w'Imana ukuri. You are the child of God the way you Aho are. twabonye muri Yohana wa mbere, We found that in 1 John igice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. 3:1-2. Bibiliya ivuga ngo bakundwa, Say, beloved, ubu now, turi abana we b'Imana. are the children of God. Ariko tekereza kuvuga gutyo, bagiye kugusohora mu nzu. Imagine talking that when you're about to be kicked out of the house. Bakavuga ngo nubwo bampaye prayer, And you say, even if they gave me the limited debt, ndi umwana w'Imana. I'm a child of God. Ukabura amafaranga akodesha, uri umwana w'Imana. Don't get money to rent child of Ngiyi God. intambara tugira ya sisitemu y'isi. That is the war of the system of the world. Sisitemu y'isi nakubwira ngo se niba uri umwana w'Imana, The system of the world will say, if you're a child niba of God, utabuze amafaranga akodesha. how can you not find money to rent? Kuba umwana w'Imana ntibipimirwa ku bukode. It is not measured by rent. Kuba umwana w'Imana ntibipimirwa ku cyubahiro baguha. To be a child of God is not measured by Kuba honor. umwana w'Imana To be a child of ni God, kamere y'ubumana muri wowe. it is the godliness Amaraso in you. y'Imana muri wowe. It is the blood of God in you. Imana muri
du monde But because of the influence of this world, hari ibintu byatwinjiranye some things got into us nk'abakirisitu as Christians, buddy. utambara neza bakakubwira ngo ariko buriya ngo urasenga ngo When you cyangwa don't put ntusenge. good fittings, Ngo that tujya do you tukubona ukarama pray cyane, or you ariko ngo don't? buriya ngo irakumva ngo Does ntikumva. God listen to you or no? No. No. Malgré ça, Although like that, ariko uri umwana w'Imana. out of God. Mana yanjye. Ndababwira ngo impamvu Satani atacunguwe nuko nta bumana agira muri we. The reason devil was not redeemed, he doesn't have godliness in him. Twese natwe twaracumuye. We all sinned also. Na Satani yaracumuye. Devil sinned as Ariko well. Imana icungura umwana w'umuntu. But God redeemed the person. Yacungura Satani. Never redeemed this devil. Yacungura abamarayika. Never redeemed the angels. Umugisha wo gucungurwa zavuga hejuru. Talk about the blessings of redemption tomorrow. Impamvu Satani atacunguwe. The reason devil was not redeemed, Nta bumana Imana yamuremanye. there is no godliness with him. Nabibasobanurire neza. Let me explain this. Iyo usomye Itangiriro 2 umurongo wa 7. When you read Genesis 2:7, Bibiliya iravuga ngo Imana irema umwana w'umuntu mu mukungugu wo hasi. Bible says God created a man out of dust. Imana kumurema And after creating the man, imuhumekeramo umwuka he breathed his breath w'ubugingo. of life. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. And a man Nimwumve, became a Imana living imaze soul. kurema umwana w'umuntu After God creating a yamuhaye man, igice cyayo. he gave him half of himself. Yamuhaye igice. Gave him. Yes, ndakumva. Ariko Imana irema Satani. But when God created devil, Mwumve neza, simvuga ko yaremye Satani, munyumve neza. Satani yahoze ari umumarayika. devil was an angel Nukuvuga ngo before. Imana yaremye abamarayika, When God created them angels, yaravuze gusa. he only commanded. Yaravuze ngo abamarayika mubeho. He said, angels be, and they appeared. Ariko ntiyabahumekeyemo umwuka But he w'ubugingo. never breathed the breath of life. Hari umuntu uri kunyumva ra? Somebody's listening here. Hari umuntu uri- Is somebody listening? Niyo ivuga That's what the Bible says. ntabwo ari abamarayika yacunguye. He didn't redeem the Ahubwo angels, yacunguye umwana but he w'umuntu. redeemed the Son of Man. N'abamarayika bagira amatsiko. Even the Yo angels are surprised. kureba They are bacunguye. curious to see those who are redeemed. Amen. Iki kiransunikira ku bantu bajya basenga Imana. It pushes me to people who pray Ngo Mana ngo twoherereze marayika wawe. and Agire- say, God, send me your angels to agire- do what? To agire- do ubundi what for? abamarayika baradukorera twasaba ngo baze cyangwa tutasaba. Whether- Imana yarabategetse ni abakozi babo. Whether you ask, they are commanded to save us. Ndeke kubajyana kure. Let me not take you far away. Iyi mpamvu Satani atacunguwe. That's the reason devil was not Nuko redeemed. nta gice cy'Imana agira. Because there is no half of Ariko God in twebwe, himself. But we, kuva mu kuremwa from the creation, twari dufite igice we had cy'ubumana. the half of Icyo godliness. gice cy'ubumana nicyo yagiye ikurikiye. And that's what he followed. Iravuga ngo icyo And he nabashizemo said, what I put Ntabwo in you, nagiheba. put in you, I can't leave it. ntabwo nakireka ngo kigende buherehere. Can't just leave it away. Reka mvuge mu magambo yanjye. Let me say it in my Yandi own magambo words. ni umutungo wanjye. In other words, it's my Ni riches. igice cyanjye. It is my half possession. Mwe ntimwajyaga mubyibaza. You never thought about that? Reka ibasubirije rero. Reka So ntange that's the urugero. answer. Mvuge umugisha wa gatatu n'uwa kane. Full stop. Let me talk about the Ejo third and the nabahaye fourth urugero lesson. rw'umwana. Gave you an example of a child. Umwana wawe niyo yatoroma akajya kure. Although your child may go far away, Uhora umutekereza. you think always about him, Yaba yaragiye nabi cyangwa neza. whether he went good or bad. Ababyeyi baraha. Ndavuga ababyeyi bose mu buryo bw'abagabo n'abagore. Parents who are Ninde here, wagira isaha adatekereje ku mwana? who can spend an hour without thinking of your children. Ninde wagira isaha adatekereje ku mwana ngo agatima gakubite ku mwana? An hour not to think about your child. Kandi utekereza abawe ntutekereza abanjye. And you normally think about your child, not None se somebody's agatima kuki children. abari hano bakibyara iyo basize abana mu rugo ubona yinyabije agatelefone. Umwana yo mwamuhaye amata. Umwana mwamukarabishije. Did you Umwana take good care of the child? akagaruka And then he akabona comes gusirimba. back after calling. Agasirimba we. And then he Akumva bigiye. dances. Ariko bamubwiye batoya kuva And then ugiye yarize cyane been umwana crying, ntameze neza. he's not Ahita good. acaho akagenda. And then he goes away. Kuki agatima kari gukubita ni ukuriye Why mwana is the afite heart igice cya kicking? nyina.
It's because the Na nyina child afite igice has a cye. half of his mother, and the mother has his half as well. Ngaha hazingiye urukundo rwacu This n'Imana. is where the love of us and God is wrapped. Ujye ugenda uryame wizigiye naho ruzingiye. That's where the love with we and God. Iyo tumaze gusobanukirwa urukundo rw'Imana, When we understand the love of God, ruduhindukira imbaraga, it becomes power. ruduhindukira ingabo It idukingira, becomes the shelter. ruduhindukira ubwenge, Becomes the shield and wisdom. ruduhindukira imbaraga zitubaha kunesha icyaha. It becomes power to conquer sin. Kubera ko tuba twarasobanukiwe urukundo, Because we understood the love of ntabwo God. tureka icyaha kuko kitaryoshye, We don't leave sin because it is not sweet. ahubwo tukireka But we leave it kubw'imbaraga z'urukundo ruri because muri of the twebwe. power of love is in us. Amen. Amen. Aha niho twaraye kuba abana b'Imana. This is what we're talking None about. tubibyukiyemo. And now we're here today. Umugisha wa gatatu kuko twari twavuze ibiri, Third blessing. ni umugisha wo kuba abera. It is a blessing to be holy saints. Urebye kuba abera, To be holy. kuba abera. To be holy. Umurongo wa kane, Fourth murebe verse. umurongo wa kane mu Efeso, murebe umurongo wa kane. Fourth Mu Efeso. verse in First Murebe umurongo wa kane Ephesians, mu Efeso, murebe umurongo wa kane. verse 4. Murebe umurongo wa kane. Kuba abera. To be holy. Ambasobanurira kuba abera icyo ari cyo. Let me tell you what it is like to be Kuba abera saint. ni iki? To be a saint or holy, what does that mean? Nimwumva aka kantu. Listen to this. Kuba abera To be holy, ntabwo ari uburyo duteye. it is not our manhood. Yes. Cyangwa character. It is not our Byose character. birajyana umuhungu wanjye. Amen. Ariko uyu muhungu mukomera amashyi first of all. Amen. Reka nitonde mu byumve. Kuko iki kintu gitera confusion ndabizi. And all this brings confusion. Kuba abera To be holy, ntabwo ari uburyo duteye. it is not our character. Ahubwo kuba abera But to be holy, ni urwego Imana yadushizemo. it is a standard that God placed us in. Position. A position. Ni urwego Imana It is yadushizemo. a position. Hari urwego twarimo. There is a position where we Ntabwo were. twari abera. We were not holy. Ituvanayo. And He took us out Ariko there. nimwumve, ituvanayo And after taking us there, tugifite amafuti. we were still having mistakes Tugifite intege nke. and weak Tugifite kamere idushuka gukora icyaha. with the flesh to sin. Ariko aratuzamura. But then He lifted us up Adushyira muri and position. put us in a Iyi position. position And this position, niyo ituma twitwa abera. we are called holy. Nimwumve rero, kuko yadushyize mu rwego, Not because we're in a position, ntabwo tugomba kongera gutekereza nk'abo mu rwego rwo we hasi. should never think like the Ahubwo lowly tugomba place. kwiga gutekereza But we should learn to think ukurikije urwego twagiyemo. based on the position where we are possessed. Tukitwara, And walk like, tugatekereza, and think like, tukagambirira, and think like, tukabana, and live like, tugakora, and work like, dukurikije urwego twagiyemo. based on the position where we are placed. Ariko dore ikibazo kihaba. But this is the problem. Ni uko abantu barimo bikura mu rwego babashyizemo, People are getting out of the bakagaruka position mu rwego bahozemo. and they come back in the position where they used to be. Cyangwa se Or bakavuga they say, ngo utu tuntu ntabwo naduheba, can't leave this thing. reka ntuzamukana aha Let me hantu. go with it up. Kandi utu tuntu And these uzamukana things you go with up. ntiduhwanye n'aha It ngaha. is not major or meant to be in this position. Hallelujah. 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 Reka ni umurongo wa kane muwushyiremo amaso najye musome umurongo wa kane mu Efeso. Verse 4 in Ephesians. mbisubiremo gatoya. Kuba abera To be holy, ntabwo ari uko duteye, it is not our character. kuko amafuti yo turacyayafite. Because we still have a lot of mistakes. Ariko ikirangiza amafuti imbere y'Imana But what finishes mistakes before ni God? iyi position yadushyizemo. It is the position He placed us in. Umurongo wa kane. Verse 4. Kuko yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Tubabera tutariho, To be holy without blame. without blame. Amen. Ahubwo ndasomye benyibutsa kandi reka mbanze basonera ijambo ryo guto, kuko yadutoranyirije muri we. Nimwumve neza mu Kinyarwanda, ntabwo bavuga ngo kuko yadutoranyije, toranyirije. According as He has chosen us in Him.
ntabwo yadutoranyije. He never chose us. Yadutoranyirije. He has chosen us. Ngo twebwe ubwacu ntitwari dushamaje ku buryo yadutoranya tumaze gucumura. It means that we're not attractive. Ariko kugira ngo adutoranye, But in order for him to pick us or choose us, he put us in Jesus Christ first. ngo yadutoranyirije mu. Meaning he chose us through him. Ku bwacu. On ourselves, we could never be chosen. Ariko dushira muri ye. But he placed us in Jesus. Mafuti yacu. With our mistakes, with our weaknesses, ibyo twatojwe n'imiryango, what we learned from the system of the world, imico mibi, and igeze muri Yesu, in Christ, Yesu arayimira. Jesus takes and swallows it. And after swallowing them, when you stand before God, he sees us holy. Jesus is our righteousness, our holiness. Amen. Nobody can say he's holy by his own power. Not at all. We became holy through Jesus Christ. Do you know the word to absorb? It means to swallow. And what you swallow is not to be found. Let me speak in French. We were absorbed by the glorification and the holiness of Jesus. We were absorbed. We were weak. We were weak. We were mistaken. And we still have them. But what absorbed us? What absorbed us? What took it away? And we get power. And we stand before God without fear, without shaking and trembling. It is Christ Jesus. He chose us in before the foundation of the world. Let me repeat that. Do you know to be chosen before the world? People confuse it with predestination. Some they say God chose some people to go in heaven, some others not. That is the theology of predestination. That's not true. The one he spoke here, it is a human being. Before Adam was created, God purposed that he will be holy before the foundation of the world. Let me not take you far away. He created him. He was holy. Without mistake, without sin, without flesh of sin. But when he listened to the devil, the holiness left him. The holy nature left and went. And he took the nature of sin. But the Son of Man, he wasn't created with a bad nature, but he was created with a good nature. Now sin brought a bad flesh. And the standard to be good, position to be holy, he lost it and was lowered. A word found in Romans 3:23. All have sinned and never got the glory of God. The word to get to the glory of God, meaning there was a ladder. If the glory of God is on this pole and work
people were give sacrifices, they try to pull themselves up, but then they way in between. They never reached the glory of God. Amen. They never reached. They fell short of the glory of God. They will give sacrifices, and then they will fast. They sing. They do good. They came up. But then they failed to get on top. On the standard that God wants. To get in the holiness of God. In the will of God. In the will of His counsel. Say, I'm going to find a way by myself. Because other ways are failing. The only way I'm about to do, I'm going to put the form of flesh. So I will get to them. And when I get to them, I'll put them in me. After putting them in me, I will lift them to the standard where I want them to be. That is the good news. That is the good news. Hallelujah. Amen. The love of God, the praise of God, the care of God. It doesn't come because we dance a lot. It doesn't come because we fasted a lot. It comes out of His love. Listen to how you should think. We should think. Because God placed me in this position. I'm going to fast to reward. I'm going to dance to bring back my gratitude. But don't say, I'm about to dance so God will be pleased. If you say so, Jesus died for nothing. You can never reach. Although you can catch yourself, you can never reach the glory of God. But thanks to God that He lifted us through the sacrifices of Jesus, lifted us up, and put us in a position where He wanted us. That's why today, in our weaknesses, in our mistakes, we are holy. As He purposed long time ago, by the counsel of His love, so we will be holy without blame. Let me explain this. To be holy, there's two words. The first word, it is sanctification. In other words, it is to be made holy. And the other one, it is justification. Sanctification and justification. What is holiness? It means that the penalty of death, of sin, got away from us. And we became holy. Amen. Amen. The penalty of sin. Listen. Those who are saved, the Christians, when we get in heaven, we will never be judged by sin. Yes. But we will be judged as the reward of our works. Because the judgment of sin is over. Christ defeated it on the cross. But when we get in the seat of God, He will ask us, what did we do after He conquered the Hallelujah. Madam, Romans 8:1. Let me explain this. Christians, when we get in the
seat of judgment. Before the seat of judgment. The throne of judgment. ntabwo tuzacirwa urubanza rw'ibyaha We will never be judged for sin. kuko ibyaha Because sin, cyangwa se icyaha cyaciriwe urubanza muri kirisito he was condemned in Christ Jesus. kuvuga ngo icyaha cyari kituriho Meaning the sin that kristo was on us. yaracikoreye Jesus took it out arahanwa and was punished mu cyimbo cyacu on our behalf. twebwe tuba turejejwe And we became kandi holy tuba turatsindishirijwe and justified. ahubwo icyo tuzacirwa urubanza But the judgment we ni receive, imirimo twakoze it is the works we ariyo did izanaduherekeza and which will follow aricyo us. navuze rero This is what. kuvuga ngo nitugera imbere y'imana Now, when we get before God, izakubaza ngo ese He will ask you, amaraso yanjye namennye my blood that I shed, nkagushyira mu rwego and I positioned you nashakaga kujyamo that I wanted you to kandi be. ugomba gukora nk'uri muri urwo And you rwego should work as somebody in that niki position. wakoze What did you do? haleluya reka mfate urugero ndebe ko byumvikana soma madam abaroma 8:1 Read Romans 8. nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nuko rero uziriya jambo nuko rero ni ijambo rigaragaza umwanzuro w'ibyavuzwe mbere nuko rero Therefore, madam abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho abagize gute bari muri Kristo ntabwo ari Yesu abari kuri ni abari mu those who are in, those who are in Jesus, nibo baba babaye abera they are the one who were made holy. Bibiliya iravuze ngo nuko rero Therefore, abari muri Kristo Yesu those in Christ nta Jesus, teka bazacirwaho there's no condemnation. kuko Because itegeko ry'umwuka w'ubugingo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu umva ryambatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu Voilà. We are no longer slave of sin we are no longer imbata z'ibyaha Vuga ngo, dore dufite itegeko ritugenga we've got a law that leads. ntitukigengwa n'itegeko ry'ibyaha We are not under the law of sin, ahubwo dufite itegeko ry'umwuka w'ubugingo but we've got the law of the Spirit niryo riduha imbaraga that gives us power kunesha icyaha to defeat sin. niryo riduha imbaraga It gives us power kuguma muri rwa to rwego stay in the position. kuko ibyo amategeko yananiwe gukora Not kubw'intege do. nke za kamere yacu yego Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha yego kuba igitambo cy'ibyaha wacireho kamere y'icyaha urubanza kwera rero Holiness, therefore, bisobanura kandi kwakira kamere y'ubumana it also means to receive the nature of God. iyi kamere y'ubumana twakira The nature of God we receive, idufasha kwera imbuto z'umwuka He wera helps us to bear the fruits of the Holy Spirit. kuvuga ngo habaho kugurana It means there is an exchange, a kamere trade. y'icyaha iyo twizeye kamere y'icyaha irasohoka When we believe that hakinjira the kamere nature of sin y'imana goes and the nature of God comes ya in. kamere y'imana tugomba kuyemerera So we should allow the nature of God igakomeza gutegeka to always dominate. uko itegeka When it niko rules, turushirizaho gusa na kirisito we become like Christ more. As it niko rules, turushirizaho kwera imbuto z'umwuka we wera we bear the fruit uko of the ya kamere Spirit. y'imana itegeka As niko the nature turushirizaho of God, kunesha icyaha then we defeat in. Amen. ubundi hari ibintu ibi byose turimo tuvuga hano Everything Ntabwo that ari- we're ntabwo ari ibyo speaking here, gusengera something we should never kuko pray twamaze for kubihabwa because we received them already. agaruke gatoya ku cyo pasiteri yavuze ntabwo wasenga imana ngo iguhe ubugingo buhoraho You can't pray for God to give you eternal life. waba utaramenya kristo icyo ari cyo nicyo You haven't understood what Christ is and what He gave you. kristo niwe bugingo Because Christ is the life, kandi uramufite and you've got that. none uri gusaba kandi ngo uhabwe ubugingo And then you saying, receive life. urahabwa ubugingo bubiri Will you receive two lives? kuva uyu munsi muhindure Change from today. iyo mubyuka mu gitondo Wake up in the morning nubyuka uvuga uti data ndagushimiye ko wampinduye kuba uwera and say, God, I thank you that you made me holy. I thank you that I'm holy by the blood of Jesus. Walk as holy. Walk as holy. Speak as holy. Worship as holy.
We are holy. Hallelujah. Amen. Abera. The holy of God. Mvuge umugisha wa kane. Let me speak about the fourth blessing. Kuwa gatatu nuwo kubabera. Because the third, it is to be holy, Umugisha wa kane made twahawe. holy, and the fourth we received. Usanga ku murongo wa gatandatu. Find it on this verse 6. Umurongo wa gatandatu. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Umugisha wa kane twahawe n'ubuntu bw'Imana. The fourth we received, it was the grace of God. Neema ya Mungu. The grace of God. Mu buntu In the grace, hakubiyemo harimo. in the grace, we've got things in the grace. Harimo ubwiza bw'Imana. There is glory of God in the grace. Harimo igikundiro cy'Imana. There is the favor of God in Harimo the grace. igitinyiro cy'Imana. There is the fear of God in Harimo the grace. icyubahiro cy'Imana. There is the honor of God in the Harimo grace. imbabazi z'Imana. There is the mercy of God in the Harimo grace. ubugwaneza There is the bw'Imana. kindness of God in the Harimo grace. ineza y'Imana. There is the goodness of God in the grace. Ibyo byose bikubiye mu buntu. All of them are wrapped in the grace of God. Ubuntu ni. What is grace? Iyo tuvuga ubuntu, When we speak about grace, ntabwo tuba tuvuga ikintu cy'ubusa, ntabwo ari ubusa. we're not speaking about something for free. Niko abantu bajya bavuga, yego, iri jambo rifite ubundi rikora mu buryo bubiri. Normally it works into two categories. Hari icyo duherwa ubuntu. There is something we receive for free. Yandi magambo ni icyo duhabwa tutagize icyo dukora. It is something we receive without doing nothing. Iyo umuntu agihawe aba agiherewe When a ubuntu. person receives it, he receives Nibyo. it freely. Ariko hari n'ubuntu bundi But ariko tuvuga. there is another grace we're speaking Ubu about. buntu tuvuga The grace we're speaking about. n'imbaraga z'ubumana. It is the power of God. Niyo mpamvu iyo abantu batarasobanukirwa ubuntu, Now, when people haven't understood the grace, nibo mubona barimo kuyoba muri iki gihe bakavuga ngo kubera ko turi mu buntu ngo dukore byose nta kibazo ngo They will Imana say ngo turi mu buntu. Hapana. because we are in grace, let's just do everything because we are in grace. Ahubwo But rather, ntabwo ubuntu the grace ntabwo budusunikira gukora icyaha. doesn't push us to sin. Ahubwo ubuntu By grace, buduhindukira imbaraga it becomes zo power kunesha icyaha. to defeat sin. Kandi ubuntu And grace, butubuza icyaha. it stops us from sinning. Hallelujah. Amen. Nguyu mugisha wa kane ni ubuntu bw'Imana. The fourth, it is the Ubuntu bw'Imana. grace of God. Nababwiye ngo mu buntu hakubiyemo ubwiza bw'Imana. Told you in the grace we've got the Iyo glory umaze of God. kwakira ubuntu bw'Imana, When you receive the grace iyo of ubuntu God, bw'Imana bukorera muri when the wowe, grace of God is uba working ufite in you, ubwiza bw'Imana. you've got the glory of uba God. ufite igikundiro You've got the cy'Imana. favor of God. Uba ufite igikundiro You've got the cy'Imana. favor of Uba God. ufite igitinyiro You've got the cy'Imana. fear of God. Uba ufite ubugwaneza You've bw'Imana. got the kindness of Uba God. ufite imbabazi You've got z'Imana. the mercies of God. Byose Everything bikubiye mu buntu. wrapped up in the grace of God. Kandi ubu buntu tuvuga And the grace we're talking about, arizo mbaraga z'ubumana which is the power of God, ni Yesu Kristo it muri is twe. Jesus Christ of Nazareth. Reka dusome Let us read. Tito Titus igice cya kabiri chapter 2. Chapter 2. verse 11 and 12. Ubwo nanjye mba ngashize. 11-12. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Dore ikibazo rero. now this is the problem. Abantu bafite Bibiliya. People with the Bible, Aho hari akadomo cyangwa hari akitso. do we have a dot or a comma? Hari virgule bisobanura ngo igitekerezo kiracyakomeje. Meaning there's a comma and we're still going on. Ariko hari abantu batubwira ngo tugarukire aha ngaha ndabyemera nta kibazo ntabwo mbatera. None barangiza ntibavuga icyo ubuntu bwakoze n'icyo bukora. They don't speak about what the grace does and what it did. Message baba bayiciyemo. Now they've got the
broken the cut of the message. kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, Butwigisha. teaching us. Très bien. Mwumvise ko ubuntu butwigisha? It teaches us. It teaches Ubuntu us first. buratwigisha. Grace teaches us. Kandi niba butwigisha nababwiye ngo ni Yesu Kristo. If it teaches us, that's Niwe Jesus. waduhindukiye ubuntu. He became our grace. Ubuntu buratwigisha. Grace teaches us. Umuntu wamaze kumenya ubuntu. And the person who knew grace, N'imibanire ye. even the relationship, Bumwigisha kubana neza. it teaches him to Uhereye live mu well. rugo iwe. From his house, Abana neza n'umugore he we lives n'abana. better with his wife and children. Nimwumve rero, nimwumve. Now listen to this. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Teaching us that denying ungodliness, N'irari ry'iby'isi. worldly lust, Bukatwigisha kujya twirinda. and live soberly, Dukiranuka. righteously, Twubaha Imana mu gihe cya none. and godly in present times of Dutegereje world. ibyiringiro by'umugisha. Looking for that blessed hope, Ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu which is Kristo. the glorious appearing of the Ari we great Mana God, yacu ikomeye n'umukiza the wacu. Savior Jesus Christ. Ubuntu. The grace. Ubuntu buraduhindura. It changes us. Ubuntu nibwo butwambika imbaraga zo gukora ibyo tugomba gukora bihesha Imana icyubahiro. It gives us power to do everything we can do that can glorify God. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Abikorinto ba mbere. 1 Corinthians Igice cya 15. chapter 15. Umurongo mumbabarire ni igice cya 15 bien sûr. Umurongo wa 10. 1 Corinthians 15:10. Umurongo wa 10. ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi. Nimwumve. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko. But by the grace of God I am what I am. Kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa. Yes. Ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiye bose. Nyamara si njye ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Amen. Amen. Ndababwiye ngo ubuntu bw'Imana nibwo budushoboza. The grace of God is what enables us gukora to do icyo Imana ishaka ko dukora. what God wants us to do. Paulo yavuze ngo Apostle Paul says, ubuntu bw'Imana nibwo bwangiza uko ndi. the grace of God make me who I am. Ndetse ntibwabaye ubw'ubusa, mu yandi magambo ntibwapfuye ubusa. And it was not bestowed on me in vain. Ahubwo But nakoze imirimo I labored hard irutiye abambanjirije. more than my Aravuga ngo kandi predecessors. si imbaraga zanjye, And it's not by my own power, but it was by the grace of God. uyu murongo mwawumvise koko. Can you understand? Muri ubu buntu bw'Imana In this grace of God, niho harimo gusigwa, we've got the anointing. niho harimo amavuta. We've got the anointing. Ayandi tujya gusaba ku musozi The one we go pray for in the mountain. ngo Imana impa amavuta. God give me the anointing. Uko ni ukuri. That's true. Ariko dore ibanga. But this is the secret. Banza umenye ko ubuntu buri muri wowe. Know that the grace is in you. Umenya ko ubuntu buri muri If you wowe, know that the grace is in you, amavuta araguma muri wowe. the anointing will Kandi remain in amavuta you. arakugumaho. And the anointing will stay on Niwemera you. kwigishwa n'ubuntu bw'Imana, If you learn to study from the grace, biroroha cyane kuguma mu rwego rw'amavuta. it becomes more easier to stay in the anointing position. Kuko ubuntu bwonyine ubwabwo Because the grace in himself, niko gusigwa kuzima. that is the true anointing. Ubundi iri jambo ubuntu The word mu grace, Kigiriki in Greek, niho havamo ijambo karisma. the word charisma Ariyo is karisma. charisma. Karis ni ugusigwa, ni kupakwa. It means anointed. Kwa kundi dufata amavuta twisiga tuba dukora karis. As you take the lotion, anointing yourself, that's Noneho iyo charis. tugendeye muri ya mavuta, No, now that when you walk in tuba that turi muri anointing, karisma. you are walking in Niho havamo charisma. ijambo charismatic. That's where the word charismatic comes from. Ubuntu bw'Imana The grace of God, iyo bugeze muri twe, when it gets in us, iga it anoints us.
and anointing us, it is not rubbing, but it is taking out the bad, the dirty mind, the dirty plans, and the dirty dreams, and the lust. And again, you come out, you get good mind, good plans, good thoughts, good thinking. Positively. In that moment, you stay in that standard of the glory of God. You don't struggle anymore. You say, God, I need the anointing. God, I need the anointing. Already you are anointed. Warasizwe tayari. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Ubuntu bw'Imana. The grace of God. Neema ya Mungu. The grace of God. Paulo igihe yagize ikibazo, Apostle Paul, when he was caught into the vision, spoke about the man who reached the third heaven. And so what no eyes have seen, no ears have heard. And when he comes back, there was a thorn. The Bible says he went before God, asking and pleading God to take away the thorn. Do you know the answer of God? Say, my grace is sufficient. My grace is sufficient. In other words, don't look at your weaknesses. Look at my grace. Accept my grace. That's where the power is. That's where the power of favor. That's where the favor of God. That's where the power of fear is. And you get to a place as you walk in the grace of God. You don't kick and fight and struggle with demons. But when you get there, that night they become silent. Because you slept there. Because you've got the grace of God. Fought with demons. We never called to fight with demons here. Hallelujah. Let me finish up on what I just said and give you a testimony a little bit. I went in Tanzania once, in a place called Biharamulo. I had something, an issue to take good. I saw two things. When same house with a man, he was smoking cigarettes. When I was about to sleep in 2 a.m., I prayed. First, I had a problem I needed to pray for. And he was sitting. It was on the fire. He heard me praying. He never smoked, nor did he throw the cigarette. And the cigarettes. And when I finished praying, he never came, joined me on the bed. He was older than me. He sat down in the chair. And he never slept. And he was awake. I slept. The first slept. He was not yet with me on the bed. I asked him, brother, you're not sleeping. And I said, you prayed and I got afraid. Are you listening? Are you listening? You prayed and I was afraid.
imbaraga ziturimwo The power that is in us iziri mu batizeye and the power which is in them that do not believe zirazitinya is afraid of them ikibazo who nuko believe. tutabimenya ngo tubigenderere The problem, we don't know that and ariko walk iyo through wabimenya that. ukabihagararamo But if you know that and stand to zibwiriza that, zikikaluma he gets there, understands, and silent without itself struggle. without any struggle. Icyagiyemwo The house in which I was yari in, inzu y'abazimu. it was a house with demons. Nuko ngo uwo nyirirwa runcumbikiye ntiyarakijwe yararaguzaga. The person was Yubaka kandi kazo ku a witch ruhande. doctor. Nyine bakaba barimo baterekerera iyo nzu bayitura abazimu bayita indaro abantu bakuru barabizi niyo yitwa indaro. So it was a house for a witch doctor. Ndaye abariyo bancumbikiramo ndaryama. And when I slept there, they put me in that house. Nkuko nabwiye nge nasengaga kubera ikibazo mfite kandi ngasenga nk'umukristo ugomba gusenga. Because I was praying as a Christian, not needing to pray, Baba daimoni barimwo barahunga. demons ran away. Umugore w'urwo rugo yarakuriwe n'iminsi yararenze. And the mother of that family was pregnant. None umugabo ajya kuraguza ngo abaze impamvu uyu mugore atabyara. The man wanted to know why the woman is not delivering. Ageze ku murago wiwe ku mupfumu wiwe And when he get to the chief doctor, aramubwira ngo umugabo wacumbikiye muri ya nzu he said, the man you lodged in that house, yaratwirukanye. he chased us away. None Therefore, ntabwo tuzagaruka akiriyo. we will never come back when he's still there. Are you listening to me? Ubwo ababyumva barumva iriya mukuraguza ateye ibinyuguri n'ibindi n'ibindi baramubwira bati umugabo urimo The man who is in that house, kuva atashye muri iriya nzu when he came in that house, twebwe twarasohoye we ran away. kuko ntiduhuje imbaraga. Because our power is not matching. Wa mugabo arataha The man came to me noneho arambwira and he told ngo me, wihangane ngo tuguhindurire inzu ngo uryamamo ngo wowe ngo usubire muri iriya yacu ngo twebwe ngo dusubire muri iyi ngiyi. Iyo uri mu rugo rw'abandi wubaha icyo bakubwiye. say we should change you and give you another room in Ndabyemera another house. ndibuka kumbe yari amayeri kugira ngo nagaruka muri ya nzu arebe ko abazimu bagaruka. Now he wanted him to get in that house so the demons can come back. Bukeye nganira n'umugore ambwira gutyo. And the woman told me that in the morning. Ndamubwira none kuva mbimenyereye. And I said, now that I know that, Ahubwo bagize ikibazo. Niyo bari barasigaranye. even what was remaining, Ngiye kuyibirukana. I'm about to chase them out. None baraja. Iyo Where nari will ndimo they mbere go? ntibayigarukamo. N'iyi ngiyi nimba ariyo bari barimo nayo ndayibirukana. Uvuga izi nzu zombi. In those two Ngiye houses, kuyabiruka. I'm Ubundi about to chase demons. bahunze ntarabimenya ko ngomba kubarwanya. They ran Noneho away kuva before mbimenyereye. I knew that. N'aha hantu honyine. Now that I know it here, Ntibazahakandagira they will byonyine. never step here. Hallelujah. Ntabwo nashatse kubwira ko ndi igitangaza. I'm not telling you how great I Ahubwo am, nashatse kubereka izi mbaraga z'ubuntu zidukoreramo. but I'm showing you the power of Ziraruta grace. ziriya. Iyo twamaze kubimenya tukabigenderamo. When you understand and you walk with that, ntabwo bugendana you walk with uratuza. no fear, with assurance. urarunigana ngo n'abadayimoni n'abazimu no. You don't fight with demons Kuko nta place y'abadayimoni ikikurimo. because there is no place of Ahubwo demons, wasabwe n'ubwiza but there is bw'Imana. the glory of God over you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibane nawe. God be with you. Imana ibakomeze. God strengthen you. Mugendere mu buntu And bw'Imana. walk in the grace of God. Mugendere mu kwera kw'Imana. Walk in the holiness of Muryame mu God. kwera kw'Imana. Sleep in the holiness of Mubyuke God. mu kwera kw'Imana. Wake up in the grace of Mugendere mu God. buntu bw'Imana. Walk in the grace of Muririmbire mu buntu God. Sing in the bw'Imana. grace of God. Ntuzongere gusenga ngo Mana ngo mpindure kuba uwera. Uri uwera. Don't pray, God, make me Ntuzongere holy. You gusenga are ngo Mana ngo holy. mpa ubuntu bwawe. Yarabuguhaye You muri are Kristo given the Yesu. grace of God Ahubwo already. ugisenga uvuga ngo ubuntu Imana yampaye ntangiye kubugenderamo. I'm walking in the grace of God. That's what you should pray. Ijoro ryiza mwese. Good night, all of you. Ya ndirimbo yacu apotre.